Nā e tiwi kei Clandon Park I Ingarangi te wharenui o Hinemihi. E whakamiharotia tonutia mai ana e te tī e te tā. Koenei te whare tupuna o te arawa, I tū pakari tonu mai rā ahakoa te whiu a Mt Tarawera I aia, I te tau 1880 me ngā pakanga nui o te ao. Engari heha te tirohanga whakamua mō tēnei wharenui ka meha meha. Kei a Irena Smith tēnei pūrongo. Ki te kore tēnei whare, me kore ake mātau o Ngati Hinemihi. Ko te aroha tēnei o Jim Schuster ki tōna tipuna whare o Hinemihi. Nā ngā tipuna o Jim I haumarutia I te pahūtanga o Tarawera I te tau 1880. Neki atu I te kotahi raunga tāngata I aitua. Ka tangi anō te ngākau, taku ki te ngātu ki tōku kuia tupuna whare. He āhua moke anō. Engari ke te tāanga mai o te whakamine ngā tangata katoa, ka kata anō te whare nei. Kua mārama ke ana kai tiaki mo tōna mana nui me pēhea hoki te tiaki. Ki hai I pērā te whakaaro I te wā I haria tuatahi mai a Hinemihi ki konei. But it was also the most marvellous sandpit when I was a child, so we just went and played. It was the brilliant, wonderful, mystical place that it is for a grown-up, but probably more so for a child. So it was always the place. I didn't want to see the paintings of my crusty relatives. I wanted to go and play in Hinemihi. I ngā rāo mua, he wharau noa iho tēnei. Mō tā rātou nane koti, mō ngā kamuputu. He wharau kei roto I te māra. Tēnei wā, kia rātou, he tūpuna whare tēnei, he wairua. Neki atu I te kotahi rautau a Hinemihi e tū ana ki konei, ki te māra o te whare rangatira a te whānau Onslow. She has a real role as an ambassador to bring people from different backgrounds together. So not just Maori or New Zealand or British, but we've really seen that Hinemihi can allow people to explore their own culture. So she's one of a kind. Ko te National Trust tōna kaitiaki I naenei. She is looking a bit depleted. What is the Trust hoping to do about that? Well, we've got a big vision, and the vision is trying to transform her back into a working meeting house. If it was just about repairing the roof, we would have done it by now. But the aspirations of the project group, which includes the representative from Ngati Hinemihi and Ngati Ranana, is to try and do that big vision. But that means big money, and it's taken some time to get there. Nō reira, he aha he wā I tū atu I ngā taumā heke o te ao, hei whakatairanga I a Hinemihi. E tukuna te pōhiri ki ngā kaipara o Aotearoa, kia tai mai ki te kite me te whai māramatanga mōna. My mum's from Te Aroha, so it kind of sort of brought back, a few things, for me personally back home. But I mean, to see it erected and to see that, more importantly, that there's whānau and that there's a trust supporting it, and it's probably in a better place, and that it's been sanctioned by the whānau back at home in Te Aroha. Aha kua ka noho a Hinemihi hei taura here mō ngai Māori e noho ana ki konei. He kaha hoki o nā ke uri o Ngati Hinemihi ki te hoki mai ki te kite I aia. He toko maha tonu ngā tāngata kaore tino mōhio kei konei a Hinemihi. Mā tēnei kaupapa pea e hauwai tōna rongo ki te iwi whānui. She's a hidden gem, and one of the things that we're hoping to do with the event today is to get the message out. Hinemihi is here. We'd like more people to use her. Come and get involved and tell us how you'd like to use her. Engari kua puta te whakaaroa e tahi o a nauri, te rāpea kua eke te wā hei whakahoki I a Hinemihi ki tōna kāinga tūturu, a ngā rā e heke mai nei. Koe no tētahi o ngā mea pea, kare rātou e tiaki I te whare nei, me haria mātou ki te kāinga. E oe no, kare rātou e pirangi. E pai mō ngā Māori o Ingarangi te whare nei. Kua tāe te nui ngā o rātou I te rā nei.
Kei te mahi tahi te National Trust me te maru o Hinemihi, kia rapa i ngā pūtea hei whakatutuki i ngā wawata, whakahau i aia. I tono atu mātou ki te HLF, no konei, no Ingarangi, Heritage Lottery Fund. I tērā atu tau, ka rea mātou e whiwhi he pūtea. Tēnei tau ka tono atu anō. We're talking over 250,000, we think. But hopefully, when you come here and have the experience that people have had today, it's electrifying, and that will stay with them. And then hopefully when we start looking for people who can help us, they'll be able to do that. He whare e tū mā roa nei roto i ngā piki me ngā heke i te wā kāinga i tā wāhi hoki. Mā reira pia ka kimi te hunga nei i ngā huruhuru ki te whakaara anō i tōna ātāhua, rerehua.